Ima Ujedinjena opozicija opštine Kovačica da se na ovoj sednici pod hitno donese odluka o zatvaranju sanacije deponije u Samošu, o čemu ste vi govorili. Takođe smo, pošto je uvek na svakoj sednici se pominje taj čuveni ugovor sa Brantnerom, koji nikako da... Takođe smo kao Narodni pokret Srbije zahtevali na uvid čuveni taj ugovor sa firmom Brantner i sa regionalnim centrom za odlaganje otpada kako bismo utvrdili da li je istina. Kako gospodin Garašević često ističe da bi zatvaranjem ove deponije naša opština bankrotirala, što verujemo da nije slučaj. Molim vas da me pustite da završim. Pa ne mogu da vas pustim kad ne pričate o povredi Poslovnika. Pričam o onome, o neistinama... O čemu vi hoćete, a ne o onome što ste rekli. Ne pričate o povredi Poslovnika, ne pričate o povredi Poslovnika. Naše opštine. Kažete, zatvaranjem ove deponije naša opština bi bankrotirala. Mi ne verujemo da je to istina i verujemo da postoji dobar razlog zbog koga se ovi ugovori kriju. Mi smo zato tražili, kao Narodni pokret Srbije, da se prikažu javno ti ugovori sa Brantnerom, da konačno se otvori to i sa regionalnim centrom za odlaganje otpada, da ljudi vide, javnost da vidi šta tačno piše u tim ugovorima. Ovo je hronični, ali i akutni problem koji opština znamo da ne rešavamo godinama. Kažete ne bi vam bilo dovoljno još 100 godina, pa pustite onda nekog drugog da to reši. Hoćemo samo pobediti na izborima. Iako je Ustavni sud još u julu ove godine doneo odluku da je ova deponija protivzakonita jer je izgrađena na poljoprivrednom zemljištu prve i druge klase, znači na najkvalitetnijem poljoprivrednom zemljištu za čiju je prenamenu u svrhu deponije morala biti dobijena saglasnost Ministarstva poljoprivrede. Opština Kovačica tu saglasnost nije ni tražila ni dobila i zato je ova deponija nezakonita, mora biti hitno zatvorena. Dodatni problem je činjenica da privatna firma Brantner Otpadna privreda d.o.o. već godinama nelegalno naplaćuje usluge odlaganja otpada na toj lokaciji, što je gotovo nezabeležena praksa u Republici Srbiji i još jedan eklatantan primer kršenja zakona. Ovo sa sobom nosi i posledice u smislu pogoršanja zdravlja ljudi koji žive u neposrednoj blizini Samoša, ali i Padine, usled višegodišnjeg paljenja otpada i udisanja zagađenog vazduha, što izaziva naročito povećanje slučajeva respiratornih i onkoloških bolesti. Pod zatvaranjem deponije mislimo na potpuni prestanak dovoženja i odlaganja otpada, započinjanje postupka sanacije i pošumljavanja terena. S obzirom na to da naša opštinska vlast i odbornici skupštinske većine ne žele čak ni da uvrste ovu tačku u današnji dnevni red, iako smo im to tražili, to nama jasno govori da njima interes ljudi, njihovog zdravlja i kvaliteta života u našoj opštini nije na spisku prioriteta. Ovim odbijanjem zahteva opozicije da se ova tačka dnevnog reda uvrsti na današnji dnevni red, a za potrebe i po zahtevima meštana Samoša i okolnih mesta, sva odgovornost za štetne posledice po zdravlje ljudi i životinja, kvalitet zemljišta, vode, vazduha i poljoprivredne proizvodnje ostaje na rukama odbornika i predstavnika skupštinske većine. Hvala vam. Samo da napomenem da se sad dozvolio da pričate ovako, više neću. Priliku da taj ugovor javno u medijima svi vidite vrlo brzo u roku od par dana. A što ga krijete? Ne krijemo ništa, ugovor javan, samo u ugovoru jasno stoji odredba da ukoliko deponija na teritoriji opštine Kovačica, ne samo Samoša, nego na teritoriji opštine Kovačica, ne postoji, Brantner odnosi na regionalnu deponiju o trošku opštine. Prikazat ću svim građanima da vide taj deo ugovora.